Yes, umurebi wa Rubirizi News Center twakwakira kandi we bari kubana tukuratira ansonga zitari zimwe na zimwe. Nkiba kiri kirungi wabasa kubanuza a YouTube ukarayikinga ukasiyaringa ukaza Facebook kandi ukazana na WhatsApp. Facebook no Rubirizi News and Live TV, YouTube Rubirizi News Center, WhatsApp Rubirizi News Center. Aizuka ngo sayeji turi omugombora ya Rutoto sub county ekusangwa omuri Rubirizi district. Uka ebito asakore terona kureri izoba twaza kuza omukikwakirira no kumanya obwebembezo burungi busumukwana busana buta omwebembezo murungi asime kubana yitwaza ata Rubirizi district tugire ebirengo ebintu nebingi ebiriyo nebizamu kandi berabamu abembezi turene tugezo kubaronda tubamanya kunka aruho akikwakirira special nkamenyeto osanga obundi bataganyuramu esa turiyo maka ga honorable Judice Amanya umuganuro ekintu cyo muganuro rabora kimanya ko kucyara kiratambura kurunjaho cyo musanga umuganuro nako nabitugambira Judice Amanya kandi twase kujana na bingi ibitwase kwa tugamba nawe nigirangu Judice Amanya honorable twakwakira Rubirizi News Center kandi aro bintu bimwe ebitume kuba twenda kugambaho esaheji special atkwade tukatubazana nakikwakira n'eminyeto ntoreba Rubirizi district eminyeto tekukiraganyurwa program za government abamo mbebembezi ko kumara korabamu osanga babanaga aharubazo iwo nkiwe ejensonga ku bintu gigambo ki yabare mnonga host wa program eji niza kubanzanya yanjoro nibanyeta Amanya Judice Amanya umuganuro gwa Rubirizi kandi ahabwenki nibanyeta umuganuro gwa Rubirizi no kugira ngo of course nka Rubirizi district obwire buyamara kuyantufuna district eji bahe batuhire titwakafunde mugisha go kwebemberwa omunyeto nka woman MP mbwenu ndiyo muganuro gweminyeto eya Rubirizi abana bazarirwe Rubirizi abakurire Rubirizi abanyuira mizi mabi abashomiro mu mashomero mabi konka bakabasa kurugamu bakashoma bakagumizamu kandi bakagera n'icyetengo cyo kubasa kuhereza abantu babo nkabebembeze so ninjira ngo brief range cyo kumanyisa kandi nashemerwa munonga ukunta yayisa mu program eji kandi ninza kwatanisa niyo gumaningarukamu ebubuzo kurugero ko rabe nombuza kuje ko rukwenda kwetegereza nshonga zitari zimwe na zimwe bo bari okay nja mwabasa kumurikiriza yatsobora kikwatirana na umuganuro konka ntonda kumanya ekikureka eminyeto itaganyura mu politics nja mu kireto ki yabare mnonga enshonga emwe erukureka abebembezi batahwera minyeto no kugira ngo babasige nyuma planning obwebembezo burungi nobwe oburi inclusive ningashi oburi kwebuza aha abantu bendengo zona katugerageranise nk'abantu bakuru kuba rukuzombwebembezi ati noshanga batayebuza aha minyeto babareke nyuma ushanga ubo eminyeto tibine biri kubanyiga ebiri kureka batakwatanisa na program za government obwiro bwingi mbwenu nkibakiri kirungi abebembezi bakwatanisa n'eminyeto na munonga omukubahabura ebibakuba bine kukora haba haro program ya government haro program ya government inabe ningambira rengo rwihanga ya Youth Livelihood Fund hat program eje minyeto emwe arwigombaro ndire kutaya ire ry'amagambo eminyeto bagira ngo bo program ejo tebaganyira bo kuba bakabateka yo kushaba kwa bagombora konkushanga bumwe babashaba esente ubumwe ushanga babashaba ebyetagwe bindi ushanga batakubibasa mbone kireke minyeto bareka kwejumbira mu program za government mbone bwebembezi oburungi nobwo buri kwihayo omunyeto gwo warengo rwa hansi ataragizire mu gishago kuzayishomero omunyeto gwe nangwa nawo wagira ishomero akahezo kushoma konka kaburwa mu rumo mbwenu akamuteka mu amasiko gwo kwereka ngo buri kimwe nkibasika bakenyigira mu program za government bakashabe sente bakakora groups bakashaba sente ubundi zo kubasa kubahwera wo kuba government sente nebezitireho kongo shanga bo kugira ngo obwebembezi obwete bwaba sakwihaye je minyeto eri kuburabura inagwijwirwe hati oreke minyeto bagumana baburabura baryaho batine kibarukora cyo kubahwera kufuna akasente Ninjira umurebi wa Rubirizi News Center kandi ushiriya mukutu turi tugenda omiso no ganirona na honorable Amanya Judice Amanya umuganuro mu nsonga zitari zimwe na zimwe ntonda kureba akikwakirene nsonga y'obwebembezi omwebembezi murungi asime kwa nakorata yabare mnonga ati omwebembezo murungi ninjira nogwe orukumanya bizubu by'abantu oyine kubanza wamanya ebizubu by'abantu banje ba Rubirizi nibiha
kandi ebyo bizibu iwe tori kuza kubyemanyisa notekwa kukora okucondoza orukwinvolvinga ningashi orukujwangirana abantu oze aha grassroot obabuuze ebizibu byabo orukurabira nangwa ombebembezi ningashi omuri bakirinjo hakuba rubirize gimpaha erimu abantu bakuru nkaba muzeyi rugusha harimu abantu bakuru abari side za Nyakiyanja nkaba kabagambe hariho umushija mukuru kukabagambe je musakaboche ya manero C3 wa Katanda harimu ba muzeyi ryarenga abantu abo nibamanye bizibu bya rubiriza abo kuba eri kutandika abinji bakatandika nayo so omwebembezo murungi no gwa rukwebuza abantu so bakabire niba bakozire nk'ebimeza ningasho kutebekanisa ekiganiro hamwe n'abantu abantu bakuru nkaho bakabahabura bakinvolvinga community members bakabanza bakamanya exactly nikizibuki ekiri kunyiga abantu bigombora ryaryero nikizibuki ekiri kunyiga abantu bahamwaro gwa Katunguru ogwa Kashaka na Kisenya bakubanyonka ruga kutayayirayo nashanga nk'emyaro ejiyona nerra abasirikare mani babatere mboko mani bagira ushanga iyo nkumwebembezi tuwarga yo kwenda kukimanya hati okibanoza korra abantu ba Katunguru ati wora ukaputeka ngo kizibu cyabo ubundi ninkirwaro hati woyikira hakugambirira kugira ngo bafune imbazo mu irwaro rero kumbe kizibe kinyabarize entunguka yabo na netase yabo munshaho ne okugira ngo babazibire kugira ki kushoha so obanza wamanya exactly kizibu cy'abantu nikikonkora kubebuzaho so nitegateka ngo omwebembezi murungi no gwa rukwebuza echa kabiri omwebembezi murungi nogwe ari kugamba enshonga z'abantu na mnonga ngarengo rwihanga abo kwa parliament ni tensezo it is a legislative n'umwanya go kuganiriramu enshonga ziwasha ko mbantu bawo mbwenu ninjango go omurungi nogwe ari kubuza abantu ebiyabebuzaho byenyina kakiko mwishengero akabigambo akagambira abantu parliament atkonka abantu banje barubirizi bine enshonga eji neji amarwaro tugaro mubazi amashomero mabi obundi ekinde kizibe kibine emihanda ni mibi konka abantu babenu baba bikugambire utashitamo karota okashikiriza abo kugira ngo yonko umuntu watekateka utabantu nibendeki kandi ondijo nshonga yinkureba omwebembezi murungi nogwe ari consulting abantu no basa kubebuzaho ugambe nabo bagambire bikubanyiga konko shange still na no mu planninga kwenda kushikiriza ushangiwe nokore byawe abantu nija nakwebuzaho wangambire kizibu kwaiza kucingambira nyo nakore cyanje nko muntu konka ebizibe nka omwami byarenge byakwire wabitaharu bajwi wakore byawe kandi kindi omwebembezo murungi nogwe ari kurebuka ngo yakwatanisa nabatayibi abo kuba nimpamya ngo nkarubiriza district twina bebembezi ahande ngo zitari zimwe na zimwe twinero C5 twinero C3 twine ba councillors twine ba MPs so omwebembezi murungi nogwe ine gukora nko rutindo kurebuka ngo yabo rutindo rwo kombeka okwatanisa hagati y'abantu hamwe na nabebembeza abandi rero babasa kuteka tekera hamwe nkabembezi kurangu batungura district yitu obo bari kujwanjirana n'abantu bitu abahansi okay izukangu tukine honorable amanya Judas amanya kandi norangu ebigambo byasa kubana agambo nebigambo birungi munonga special ranch kwakirinena na obwebembezi kuba burungi yagamba makagamba akakwakirinana obutagira enkwatanisa honorable tukakora tutakorera ngo abebembezi babasa kugira enkwatanisa kuba ntureba nko arumunka nkawaza nko ombicyo kapitale bimwe na bimwe nosanga abebembezi batakukwatanisa kandi baba batakukwatanisa icyo cyanga nkibakire kita nkibanci kora korana ninga cyastakora korana then tukakora kikurebeka ngo babasa kubana bakwatanisa norana bagira ngo unity is strength okwegita ngomani so nanya tindu kuzarubajo na necho so nimba nimpiga abantu na munonga abebembezi bitu ngo bakororukanga abo kubeje kubanza bine forum nyingi haro forum nyingi emihanda iba kubugandamu obwe bari kuteka tekera district yitu Nyamurungi mbwenu baribuke ngo bahikana baganira ahanshongezo zenyine zikureka hatabaho okwatanisa abo kuba
nibajya a problem shared is a problem solved ekizibu wakiganiraho na mutahi wawe nikiba cyaho mbona umbazi gwacu mwe nishaba ngu habeho kuganira kumanya inshonga neha konka kandi nyo kindi kumanya rubirizi ndabembeze nibagezaho kwatanisa konka kandi mpamya ngo mugando gwagwagiro kwe ruguru nukuza kutereza inshonga abo kuba mbushi ninzarwa rubirizi nkurire rubirizi inshwirwa rubirizi ninkora rubirizi nintura rubirizi so nchimeza ngo ninza koso bukori ubunani bwambera higuru kurebuka ngo na involvinga abebembeza handengo zona na ronda elders zabo twakora nangwa na nekibine cha rubirizi opinion leaders forum already kiruho konkati kikagizire mane marunji so atinkanye munywani sangando orukuzarwa katera akashwerwa bunyaruguru norangu nimbasa kuba rutindo rurunji urwakubasa kurebuka ngo twaconcobozeje ntekateke mbi yo kuryanisa abantu hazaho omuhanda ubwo kugita bitekateko by'abantu abamagomborora gona abamashaza gona twena twarwanisa endwara yo munyakatera kwereba nko munyakatera omunyaruguru kereba nkaki nko munyaruguru actually enshonge aho kizibu nto kirukuruga uriya nayereba nko wakuri no wakunayera nko wakuri iyo no janjiretwa ki noreba nimanya bundi wa waziro parliament ukizo kimaraho akwa manya ikikuretwa that is the major promise echo ncho kindukuraganisa kugira ngo kunda heze kuzo parliament nkawuma MP ninza kuba munywani sanganda mbo rutindo rwo kugita amashaza abiri akakantu kukaraheza kurugamu twayegita tukabo mu ntomwe nituri ejenshonga ya disunity no butakwatanisa netekwa kucendera kandi okunda akatebe kanise ekikuru munonga nakuzire no kukwatanisa nabebembezi echa kabiri okuinvolvinga ningashi okuteka mu abantu aba handengo zecharo abantu amuni bachakubeta n'abantu baburijo nkati baburijo abo kubatariho umuntu oyina magezi kusinga ubwo muntu ari ya ground ubwo muntu ari ya grassroots so nintekwa kwebuza abantu kandi involving elders aba bantu bitu bakura buna nagambirho nabandi de haruba muzeyi katugano nibamanya rubirizi tubebuzeho batugambire bizubu bya rubirizi kandi numbaza uko kubimaraho nagwe tuguronde turutwena so ninjira ngo obutakwatanisa tikirungi twine kuba tukwatanisa nkabembeze tukarebuka ngo twatekatekera rubirizi hamwe abo kuba Obama no yagize ngo together we can twena turahamwe tubasa kutungura rubirizi umugenzi Rakedube no yagize ngo twena turubamwe nobore bentu wa urakara kana rumusayi nugumwe anijera ngo mwahura umuganura amanya Judas amanya ebigambo ebiyaba nagize kuba natugambera ansonga zarazimo nazimo konka turiyo mukwendera kandi yagamba akagamba akakwakirirana abantu bakaterera bonora ngo nube yahora nawo akuboreka tera ubona kugira ati abarubirize muri je usanga ubundi bote bari muri district ya rubirize njyango eco kikaretaho obwebembezi bubi amuna nabebembezi obutafa muntu wahansi kugenda omiso bakumukoratera reka tumbuze kandi Judas amanya honorable istekateko iyo ntekateka yawe neha ari rubirizi yabari entekateke yanje ahari rubirizi no kugira akarwara ko kariyoni kacendera abo kuba nyomirimo y'indukora ninkora n'abantu mu communities haza burundu kubandi nimba ni sensitizing abantu kubiya mweje ndwara yo kugira ngo umunyaruguru yerebe nko munyaruguru no wakatera yerebe ngaki nko mukiganinga nko wakatera abo kuba nibatweta rubirizi district mbone twine kurwanira na no kushomesa abantu kugira ngo bamanye ngo rubirizi niki ni district kandi rumwe abantu bendi minyinji so echa abantu bariyo bacha appreciatinga kandi nindeba kiriyo nkicendera so entekateke ndijo yinyine no kugira ngo abanyarubirizi batakaferwa umugisha gwo kuroza muganuro abo kuba umugando gwa rubirizi no gwanyu munkurize mwashomesa mwampsya ha level eyindiho kandi manyangu buzima mwanyoherezana no kweruguro mu parliament nkawuma MP nintekateka ngo ahunda atandikire ntwaho akurebuka ngo twayombeka okwatanisa mu bantu twayombeka okukora namani twayombeka hamwe na okurebuka ngo abanyarubirizi bamanye nshonga ezikubanyiga nk'abanyarubirizi so ninjira ngo obwire kuburahike nibija kufuna umugisha gwo kubagana ahari manifesto yanje ningashe bigenderwa byanje bikuru nangwa omukarura ke 2016 abamwe nkabiganiraho nabo kuba tukatuzarare mbagambere bigenderwa byanje konka abo kugira ngo bwire tubukashikire nimba ndi aheru y'amateka kugamba entebe kanise nyine ahabwa rubiriza abo ko bwire tubwakashikire kugira ngo batwikirize kubugambo so ninjira for a meantime reka mbe ngambire ebyo
kureka babe nibatekateka aho barabase kumfixinga. Okay, nigira ngo amuganura biyagamba mwabura konka naenda akaruruka kentebe yaba MP abasekuza omuyisengero kucicira district ya Rubirizi akwa narangwa bizibu nibinji munonga kuyobo imbezo bona butandika narangwa arimo bitakaterere binji munonga makurugesho ngo yafuna chance ejo nabasha kuba natereza ebe bintu icyo kubanza norango enkwatanisa ombwebembezi icya kabiri no kuyamu entekateka mbi ya constituency ya Bunyaruguru hamwe na Nakaterera okureba ngo bareke guma nabagezeho okweyawura hamwe na no kureba ngo yafachi kwakirine nana eminyeto kemwe kusembayo isahe jintwenda tuga asibure abanyarubirizi hamwe na nabarebe ba Rubirizi News Center izuka na kugira nti yayika YouTube subscribinga kandi arubazaro akade nako kakerekinge urayikinge oseyaringe urebeke ngo wabasa kuba numanya binji nko kubikutambara omuri district ya Rubirizi turubirizi yonka ntso kwantandika no kutambara ombiceka bitare bimwe na bimwe usange twakwishaho amakuru minji munonga honorable akagamba kakusembayo akakwabura abanyarubirizi akakushembayo ko kwabura abanyarubirizi no kubahabura ngo enshonga na munonga abana bahumwire ekihumuro nikiringwa nece myeze ebiri so nimbabura abanyarubirizi na munonga bazire kurebuka ngo abana na munonga abana babishi mwaba kuma butiribiri omuganda ni kwari kugira omwana otamwikiriza kuzo munsenene ngo naza kutere senene omwana atakasharajara ngo naza kutaya yo wa neighbor ngo manya naza kutaya irananka shwenkazi abo kuboko niho bari kutara rero nyenchakare ushanga tutinde minyeto eshomire kandi ntumanya ngo nyenchakare yona eryo minyeta kubana bagira ngo emitimito negumye kibera mbwe no abazire mukuma jabana kandi kahaburo expenditure is unnecessary okushoze sente aho kitari kwetagisa tukicendeza na munonga obwiro buturi omutuzamu obo bwa Christmas periods ako abantu mu kiro kikuru tufune excitement tushohoza sente munonga so oshanga umwe tamu ya kutandika utine school fees yo omwana shitama so achishitama hati chimaisa ngogo ya dropping out of school ya rugo mwishomero hati ntusha kufuna generation er half baked ekonire hatoshange miganuro nyencha kareta kigizireki itachiro so nibo babuzo ndukereza abantu kandi abanyarubirizi nimbakunda munonga mugumene muntekatekaho kandi mumanye ngo webembezo burungi oburinuri ninyenda bahereze kandi ekinde cya muheru mutakarugare NRM aho kwanyewe ningora nkakagambirizo wa NRM aha district women's league so nimbasha bana munonga bacara huturugire numuhamanya mbwe nimbasha bangu mugubene muhajira NRM eminyeto abarahumure mubegese bamanye oburungi bwa NRM ebirunje byetukorire na program ezeine zari kwenda kutukora zo kututungura nk'abanyarubirizi hamwe na Uganda yona mwe bare kumpurikiza and stay tuned. Yes, umurebi wa Rubirizi News Center kandi nibito abasa kubantu kureteraho ningira wabihura wabasa kugira icyo wabasa kuba noyam ningasi okwegamu obuhabazi bwa burungi kandi twagamba abintu bingi gumaho nza kwantu muyengera ubundi ubuyire kuruba bayikire ruhanga yacu kunzire turiya mongera usange yatugambira hamwe nana imbera kuko kuba ni tambura izuka ngo twakomaho akamera nyinaho Tirimwentezo Jose kandi nabandikira Ramazani honorable nonga bobare kandi ohamizao amina yes utarugaho kandi guma no watchinga